Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Gikuyu TV rucini rungiro mwanya twacemanie nawe mitambo-ini mwihoko wakwa ni ati ni urairie thayo na ni ukiririe oro wega waumagara wathie kumatha kuria umathagira na ni ndagiuka mitambo-ini tunyitanire nawe nigetha tukuranie meciria ngwiraga njukaga haha gitumi kiria kinene njukaga ha rucini nigetha tugateithania nie nawe gukurania meciria maundu matiganite goka ni ugima mwega wa mwiri goka ni gukuria mbeu njithi guku bururi-ini ona kurungirira micii itu ngagikunyita ogani tabarira-ini itu ya muthenya wa muthe turarire maingi megie health living na twina mwambirire kana ni umwe wa arutaga wira na kambuni etagwo Alliance in Emotion Global ne okora gituteithiriria na indo iria agiukite nacio muthenya wa muthe ne juni uria yuria ke nikitigirire ha metha-ini uguo ne tukoro tukiaria nawe thutha-ini uyu akorwo agitutariria niki atugeneire nakio muthenya wa muthe nigetha tuikare muturire mwega ni amu ugima mwega wa mwiri niguo utonga uria munene mundu agiro ni gukorwo agitira muturire-ini wake uguga kunyita ogeni mitambo-ini ya Gikuyu TV twaranirie nie nawe tukuranie nigetha tugituike kiria twenda gwitura miturire-ini itu ritwa riakwa njitagwo Wambui wa Mwangi na ngatika muno kunyita ogeni mugeni witu wa muthenya wa umuthe uria uretwo Rose Kenyua ne wambiriria wa kambuni etagwo Alliance in Emotion Global ne tukorwo tukinyitanira nake uguo njitikirie go kahinda gaka ndimunyiti ogeni mitambo-ini. Madam Rose, karibu sana. Asante sana. Gikuyu TV. Asante sana kwa mwaliko. Najua kidogo lugha. Lugha itanichanganya lakini tajaribu kuchanganya. Ona walia Kimiru no tukunyita. Amen. Kimiru na Gikuyu ni kuhaniriirie. Ni wega. Bote bo kamera ria ugeithie mwiroreri. Athikiriria itu ndambukeithia rucini rwa muthe njitagwo Rose Kenyua tumite kampuni etagwo Alliance in Emotion Global na ni kampuni tukoragwo turi na kindu twita supplement dia gututeithiria miri itu nuntu bwa lifestyle tuturaga na nkauga ni tethagia muno ku reverse mirimo mingi ni nkwaliriria imwe kwa imwe na ningwitikia ni mukunyita maundu maingi ma health living kuma umuthi. Thank you muno Rose Kenyua. Kidogo tu tumenye Rose Kenyua aumite ku. Okay, Rose Kenyua ciareretwo gundu gwitagwa Meru. Nikio raigwa mai Kikuyu yani ni da mix muno jumite Meru lakini koragwo de kambuni ya Alliance in Nairobi kula tukoragwo tuli our head office koragwa A680 na nijikarite kwa kambuni for 4 years na nijonete wega wa supplements gikorwo ona nie ni ndari na condition mbere jigira kiria Alliance in Emotion Global. Mukoretwo mukiruta wira kambuni no gwa kahinda kaigana atia? In Kenya kambuni koletwo iguku for 4 years now lakini kambuni itu yajiririe 14 years ago kundu gwitagwa Manila, Philippines ya partner na our sister company itagwa Nature Sui USA. Acio ni momekaga manufacturing, processing na packaging ya the supplements na twi Alliance in Emotion Global tuka distribute around the world. Okay, so far thafari ya kambuni ino ikoretwo ihana atia? Because most of the time tuonaga mtu akianza kitu unapata challenges ziko zinakuwa mingi, labda unakufa moyo, unaacha ile kazi unafanya. Kambuni ino ya Alliance in Emotion thafari ya ikoretwo ihana atia? Ngauga ni smooth todo ni jeraga mundu from me the henya na next example na nie lilia ndari murwaru ndari na condition ya blood pressure nikagia tumire njigira kwa company Alliance in Emotion Global. Okay, ona nie taitekagia ati ngitumira the supplements koro okay twina company nyingi muno ja supplements in Kenya ndari na Dausic so lakini after that ya ndaigirire kwa company ngiewo nginywa after 3 months the doctor withdrew me from blood pressure medication so nikoragwa ndina a very big heart ya kwenda guteithia mundu ungi uria we na problem na ngira mundu our supplements completely there is no chemical ni irio ira twagirite kuria miri itura kitute tudegiota nutubwa okay bula economy koragwa ikari tondu World Health Organization ama mwiri wa
wega wa miri wa dunia ugaga every day tubate kuria matunda matano na te maembe matano kalo ni embe avocado watermelon 5 fruits na 5 vegetables every day asabing ikolagwa like a small kambakuli leo wambo inge kolia mushe wakule muyando tuseme maybe 5 yes watakugura matunda kila mtu matano alafu the vegetables so tutiotaga so that's why we keep the company Nature's Way na together with Alliance in Motion Global mokirena that idea how we can be able to boost and get everything in atoleda every day in our bodies kenda tomba gwikata ko build immunity ugekorwa your body in a high immunity kutire murimo wota kuigira mwiri waku na uri amekite na technology ya these days ni mekaga na gitu twitaga nano technology ekigira mwiri ithija direct to the cell after 15 minutes cell yaku ambo igekorwa iri na inya na isawa maisha maku gutire murimo ta kunyita mwiri waku so far wakahinda gakari in the country turona most of the people ni are maragio ni murimo wa diabetes na ari agi ni murimo wa shukari na ni wakoro kiuga we ni wari kana high blood pressure ni wakoro kiuga ni wari na high blood pressure reke tobeto tuyoria tiriri niki gitumaga andu ingi ni manyitagwo ni murimo uyu maybe for you ri wanyitirwo niki gitumire unyitwo ni murimo uyu wa high blood pressure kire ngienda kugari our lifestyle improper diet okay most of these days tukirorari and maingi mathiagira fast foods processed foods itena nutrients ukirora igitari akina maitu mariaga nduma ngwashe indo cia maandaga itena chemical these days uri ukirara usine uthi utengere uri hamburger yes sausage they are all processed so kirole kira mwiri ni toxins already area sausage ama burger maybe sausage keto fridge for even 3 months 3 months ege processed nego eotego ikara ni karite maybe for ne tomato some chemicals preservatives so ile ikigera mwiri ikoragwa iratwika sumu lakini ugekorwo ni urare ginto direct nduma ile wadite lakini still ne ndaregana nasho because these days like njuke ni urare etuda maembe ni maigeta muno thoko indi ukiriembe maybe after a plaque kwa sababu health World Health Organization yugaga atiriri kugetwa ituda kana mboga you are supposed kulia within the 8 hours from plucking lakini like njuke maembe maumemero magikinya haha it's even after 2 to 3 days so nutrients already ni thirite inya waguteithia mwiri so ole yaga to 4% 96 to 100% is already gone aya ni shekitwo secular pesticide herbicides maybe adumakianda boga the same time urakolwa ulalia matunda in form of chemicals ideke ketuda kimboga na kira kegi nitugaga ngekwiroria something like popo wambo yokulia popo atia utapil nukuruta gozi nukuruta kiria the seeds Nature's Way amekaga tusema whole avocado ama popo ina bledwa the skin the seeds na the entire body nutrients ikoragwa ile ke seeds na the peel ngothi so awuleyaga 98% lakini waluta gothi waluta seeds ulijaga 4% ya nutrients kwa ituda mbogo kithie gutinia utinagia ukaruta the hard part ile koragwa inside leo ni kuaga nutrients ile ilendekana na mwiri yes tereketo ke hanwari horo wa breakfast uri andigi mamenyerete gutengerero gakora mundu okira anywa cai kana na mugate na hamburger ni area sausage ni area dhabu the ideal breakfast yagiru ni gukoro ihana atia I do breakfast mwiri wako urenda ukirire okay nywa cai ri make sure ukona gindu nduma ngwashe
kwa sababu okera mugateri ulalia something in a preservatives nani processed and especially kida like I'm not attacking any company white bread if you can direct to your bloodstream brown at least so toge otari kwithwa turanywa asiari aitu manywa gosoro rusini tukirora antu kama Japanese lokere maukagira makanywa makuno wana leikuno ama dubuwa ikuno asha so ideal toge otari okira matube tube ni sawa limit nayo otigaitokie matube Mary. Okay, ugikorwa aiza kuona doma is good. Ugikorwa aiza kuona ngwashe ni sawa. Na chai majani, unaona majani ile tunatumia kukoragwa ena chemical pamoja igwa na caffeine nyingi muno. So na really nikyo ukirola kama twina kawa haha tutumagira gakoragwa gekritwo matuda makuno green foods kakoragwo na amino acid or what is needed in the body tanye gwako yokali wabo igokoheka wa aka lakini ngakwira todo waki so roshine tugiota nitoshokerere kunyole akina maito mariaga tugiota tutigane na migate tutigane na hamburgers isho nicho irareta gido tuleta something like diabetes blood pressure liria waria ithiaga mwire kugaigwekatya zinafunga mshipa ina build cholesterol so ile cholesterol ila iga the arteries blood haiwezi tembea vizuri so blood inajifunga high blood pressure inaanza so lakini kabuni tu ni ukita na something gigota gutaithia lakini together with the supplements together na daktari ageko hedawa milile itu we need to change and especially Kenyans to geragia kwetha matuda kama niliwathi kule mushie kwa mami the fresh ones and take before 8 hours are over nayo no watu ukolia atiriri matuda mamali kama mbogai ni adetwa na dawa ni adetwa na fertilizer of course yes. So that's why Kambuni Alliance in Motion Global comes in to help you. Egotaitheria ndio koro wina wega wa mwire na something which is very very natural. It's a capsule. Maybe ne goniado. It's a capsule. Ekoragwa ena all we need in our body's nutrients. 140 ola koro one capsule ne kuete irio 140 idendekana mwire waku na wakwa. Eni. Tareke tuke hari products Alliance in Motion Global niki gigutuma joke jethe supplement and especially mudu wina ogawe wari diabetic no blood pressure sorry ogawe na blood pressure niki giatumire uthi ugure supplements ishi okay ndaguria tondu wari okay still every day ndiraria nduraga Nairobi irio ciuma korogosho cirandwa miuro ya Nairobi river all toxins so niteithagiria kuruta all those toxins ni kuthambia cells kwa sababu koro our supplements rutaga wira kuma cellular to cellular level na cell yaku ikiwa ikienhanceiwa ikibuildiwa rejuvenated ikoragwa ena inya ya gutetheria kira twitaga tissues yaku cia mwiri tissue igatetheria your organs ciaku igatetheria systems ciaku cia mwiri then your entire body wa mbui urakorwo urina uthingu wa mwiri so ndegeota it's very difficult plaques ama kira twitaga cholesterol from even the fats we eat maguta tutumagira when you use them it's very hard to prevent because okay utaona yandikitwo cholesterol free but kaira magutari weke maikale kuwe na baridi utaona inaanza kushikana na imeandikwa cholesterol free so the same thing ikoragwo thiaga mwiri waku kwa arteries inafunga vile so tukikorwa something like ngakonya kiria like the college use this one ni maguta mathamaki complete fish oil ya samaki etagwa tuna and sardine lutagwa code C's ni distilled na chemical hata distilled from any chemical kwa sababu oceans ikoragwo na mashuma indo nyingi toxins ya meri nake distilled mercury ikigera mwiri waku ri
ithambagia the bad first. This is omega 3 and 6. Very friendly ya ngoro na your entire body. Ithambagia the arteries. Ikaruta maguta maria moru. Mwili waku na wakwa ina maguta mega na maria moru. The bad cholesterol irutaga maria moru igatiga maguta maria magirite mwili-ini waku. So ukitumira teno the blood pressure will immediately utaona blood pressure after kulingana na your hormones. Like this one acts very fast. Niguthabia within 7 days you should be with more blood pressure fast before you start. Within 3 to 7 days, your blood pressure should be back to normal. Wow. Irutaga wira mwagiru mwiri. Thengi muno ni ugora tutarithia na mbere Rose Kenyua ndero tambe tuikirie oro hanini no tugicokereria ni tukorwo tugithi na mbere ukorwo gitutariria uhoro wa products ici ciothe uturehire muthenya wa umuthe nigetha tukorwo tugiteithiriria miri itu ugoreke tambe tuikirie oro hanini mwiroreri rikana twina Rose Kenyua uria niwe arutaga wira na company ya Alliance in Motion Global na muthenya wa umuthe ni atucereire ena maundu mega nigetha tuthomithie uria tungihota gukorwo na ugima mwega wa mwiri ugo ndugathi kurane tugicokereria no tuguthi na mbere na tabarĩra ya muthenya wa